time to roll out. A ništa, idem ja opet 10. Mogu bi i Joseph otići tamo, a sa mnom da ode Max. Može. A ovo je Hrvat jebate. Kaj da? Malo prije govorio na hrvatski. Džabe ja njemu onda na engleskom pišem. Dobro, ajde, zna engleski, izgleda, skuže šta sam rekao. Možda ne znam. Šta, vidio si ih? Eno ih. Nik, čekaj. Tekli su dole obojica. Nik, povuci se ovom. Baro, a ti beži od njih. Kurac. AS. Mene su spotali. Jesmo da smo. Target acquired. Enemy armor is damaged. Penetration. Enemy vehicle destroyed. Da, ajde, napadajte ih tamo, Baro. Neka ljudi, ajde, nije žurba, mi se branimo. Oni još nisu ni krenuli zauzimati ništa. Mislim dobro da su krenuli, MX. Možemo, ja ću sad MX. Max, ja idem tu ovom MX-u probat pomoć, ako uspijem. Daj ubijte toga MX-a. A ovaj reloada još 43 sekunde kaj je pored Enemy tebe. armor is hit. Dobro, pobegao je njihova MX, on isto moguće reloada. Enemy is hit. Enemy armor is hit. We didn't even scratch them. The turret is stuck. Lagano, ima vremena. Ajde. Vodimo po Turret, but HP. it's still not turning very fast. Po HP ima ih vodimo za Soma. Soma i desno. Ovo je gotovo, aj. AS-3, jedna ti na 2 šusa. Ready to fire. Penetration. We didn't even scratch them. Ready to fire. Enemy armor is Ne. damaged. Jebati 14 smo ostalo, majku ti jebati piću. Enemy armor is destroyed. Ready to fire. Enemy is hit. Penetration. Daj Max, pomozi dole, Max. Evo, idem. Penetration. Where'd they go? Permission to engage. Daj Baroa, 14 ide.